المسحرات اهو. عمو قول اصحى يا خالد. اصحى يا استاذ خالد. معلش قول كمان اصحى يا مصطفى. حاضر. انت معاك فلوس يا ابني الاول؟ معايا والله. قول مصطفى بقى. اصحى يا استاذ مصطفى. واحمد وكريم. اصحى يا استاذ احمد. اصحى يا استاذ كريم. معلش بقى اخر حاجه، اسلام وخديجه وعبد الله وجون. جون؟ هو في ماتش شغال ولا ايه؟ لا مش قصدي جون بتاع الماتش، قصدي جون. ماشي. اصحى يا استاذ جون. طب هيصحى يعمل ايه؟ بيسحرنا على حسابه. ازاي يا جدع؟ صوما مقبولا. قول بقى اسلام وخديجه وعبد الله. هو في ايه يا بابا؟ هو كاتب كتاب خالتك؟ معلش والله معلش، دولت اخر حاجه. ماشي. اصحى يا استاذ اسلام وخديجه وعبد الله. ماشي يا معلم حبيبي. خد. ايه يا ده جنيه. بتاع انا عايز 20 جنيه. انا قلت اسامي الشارع كله. معلش والله غير الجنيه دوت. عايز تنيمهم تاني نيمهم. لا، وعندي فكره احسن.